Bogdaj! Tu ste, kaj je? Celo zimo, ne nišče nika, ne pod mazo, ne po krpu, ne zdaj, zatrve na njivo, zdaj ste vsi pri meni. Mi vam svanej takša. Pa kaj vi mislite, ka manj gest vse narod, kak krava? Če bi imel 8, ne bi vse folgo. Znaš kako dela manj gest? Da bo koga prosi, naj mi pomaga, naj mi malo kuni mej. Te pa si oči obračajo, tako če bi Boga prekunil. Ja bi lejko pomagal. Samo. Samo, kaj samo? Ne vem, kak naj povem. Ne veš, kak naj poveš? Nej. Ti ga povem. Začneš na začetke, da priješ do konca se stavi. Tisto, kaj ne veš, vypusti. Ajde. Te pa tak. Tam gor imam eno, ki je nej gli navadna. Zdaj bi ga s njom malo fasciniral. Ko bi delo? Bio impresioniral, z biciklom. I zdaj ti, ka bi njej delo ovo, naj ga ka za njom napravi na bicikli. Nej, mislil sam ka mi ga posodiš. Posodi. Kaj posodi s tebi svoj bicikli? Pa ko si ti nori? Ja, ga mu pa pomagal. Guno boš? Ko? Kaj? Pitam te, če boš guno moj mej. V vsakšnem slučaju, če veržeš ali ne, gdje imaš mej? Ti. Nega problema.